Nehemia I te Pene vau. Te huru o te tei ora e te whaar ora I te tureira. E te taata atoara ua haa putu tahi maira I roto I te arua I piha I hoi te upu tapa pēra. E ua prau atura rātou I te papa I praura ia etera. E hopoi mai I te puta ture a mote. Ta Yehova I prau mai a itera era. Ua hopoi mai ra te tau arao e tera I te ture I te aro taua amuir atoara. Te tāne te wahine, e te whea atoa e ite I te prau ia tai o hiara. I te mahana ho e, I te marama hitura. Ua tai oi hora o iei taua praurei roto I te aroa, I mua atu I te uputa papera. Mai te poipoi mai ia, e awa te anua atura. E mua I te aro te tāne te wahine, e te whea atua e itere. Whaar o pāpū atura te tari au te tata atua I taua puta ture. Te ti anuara taua papa I praurau e te raini ei te ho e ti ar ara au. I hamanihia I rato, no taua tai or ara. E te I tāna rima atau, o matitia ia I te ti ar a. E o tema, e o anaia, e o uria, e o hiritia, e o maateia, e te I tāna rima aui, o petaiaia, e o mita era, e o maritia, e o hatuma, e o hate patana, e o tetaria, e o meturama. Ua he heu era e te rei taua putara I te aro te taatatoara. Te teira hoi tōna te ar aito te taatatoa, e te he heur a oia I taua putara. Ua te aan amaira te taatatoa. Ua haamai te atura e te rei te atua reira ia Yehova. Ua prau maira te taatatoa ma te hopoi te rimai ia. Amene, amene. Ua pioi hora tō ratou oiraro, e ua haamori ia Yehova ma te mata I raro I te repu. E o Yetua, e o Pani, e o Terepia, e o Yamina, e o Atupa, e o Tapetai, e o Hotia, e o Maateia, e o Terita, e o Ataria, e o Yotapata, e o Honana, e o Peraia, e te mau atirevi. Nā rātou I wha I te tātei te aur ai taua tureira. Te tianuara te tātei tora te ara. Tai o maramara mai te hora rātou I te ture a te atua, e ua wha I te aur a, e itea era rātou I taua prau I tai o hiara. Ua prau atura te tāwanara o Nehemia, e te tahu a papa I prau rau e tera. E te mau atirevi, te haap I te mau taatara. E mahana mua te iena Yehova to o toha tuara. E iha e aue, e iha e oto. Ua oto an eho I te taatatoa I te iter ai taua prau turera. Ua prau atura o ie rato a haere, e amu I te maa maitai, e inu I te pape maa aro. A hapono atuai I te tei tufa na te whea e erera. E mahana muaho I te ieno to tato whatu, e iha e oto, o te ua rāno o ia Yehovara, to oto ia maitai. Ua mamui hora te tātātua I te atirevi, nā o atura. E iha e parau e mahana muaho I te i. E iha oto e oto. Uhaerean e atura te tātātua e amu, e inu hoi, e hapono hoi te te wahi te erera. E ua hua ho I rātou no te mea, ua I te rātou I te prau I prauhia mai a rātou. E tai ere I te mahana piti, ua putu mai ra te whea ar atira matahia pōra no te tātātoara, te mau tahu ai te mau atirevi, ia e te rapapa I praura, ia I te rātou I te prau I roto I te ture. E I te ai hora I rātou e ua papa hia I roto I te ture a Yehova I prau mai I te wahau mote. E ia tai te hitu o te marama, e parhei ai te tamaria I te raera I roto I te tihapa I te oroa I te marama hitura. E ia te aurora tō I taua praura,
E ia wha i te haere era I roto I tō rato mau oire e Yerutarema na o Atua. E haere I te moua e rawe mai te am a orive, e te am a paina, e te am a heteta, e te am a tamara, e te am ara aurahira, e I te ahapa mai te papa hia. Wa haere atura te tātai wa rawe mai rei taua mau meara. E wa hamani horai te hapa no rato. Ini e hoi tō rato whare tawetei roto I te au mua tawetei. I roto I te au mua I te whare o te atua tawetei. I roto I te aroa I te uputa papera tawetei. I roto I te aroa I te uputa Efraima tawetei. Wa hamani hora taua amuir atua mai roto mai te paura I te hapa. E wa parhei ho I raro ai taua mau te hapara. Ai taho I te tamari ia itra e rei nā reira I mai te ano tau mai ia o Yetua anuna e tanoa era I taua mhanara. Rahiroa era tō rato oa oa. Tai ono hi ei hora taua puta ture a te atuara. I tera mhana, mai te mhana mata meha I mai, e tanoa era I te mhana hopea. Waha apo atura ho I rato I taua oru ara eru I hitua aira. E tā era I te mahana vaura, e apor amu oia, mai te prauhia maira. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.